ayatutuka no ayatutuka se msu ti oyam tifchi msu ne davansha tashanu tif television makamo wan wen tefa wondaka ayange ka kijime kpuwe na ha se hi zwatibu hene shatashane se hi kwane ke hihi maka wan wesu tif take bi manyam ka wen ya hemen seki tiesene simba shima verin kwa awashima udza hemena tiesene sibenu hihi yo sidza hamina ushow ha sibe sidza hamina ushow ta se fatiogia si o ne ko ta homo ubotu ekpa yange nyia mgu henve Benjamin Apeon kanwe une wasen tomne mase duwe ave ne tomne hetio tv Apeon msu dava msu ngom usu tioti so tioti chi na jiji metio ti pa elomo na ha Apeon udza se hemene yave ne tomne sha tashan wasu tip television ne avon sanga seve ya wasu chon rinto mi ha chung kpeyiro tioti ya hi sende ya seva save ne ka daybreak jenega kapelo se fa second day hi ya iso tembe iso yoke takenge yila ondo asene wase hi ya na ye devotion wase tesi yo endebe akọ yange akọ tom woza hemea aben hele ava akọ tom sure tom sure ne ka agriculture onagi pishi hinge ya yo magane ka ve hi tomu ukutie ne jo baida ve unya ashegenja tumomi toho ihi ba wasiga ihi ba doga na ha kwa shun ya lo tesin alu kan manalo lon manalo wanchi manalo hula shashi vo be choiti agriculture ne ezu ashagbake ya achuku to ti wesipa ya ka wesipe yo ti ngo hana kashule na ha alu tesin choiti everu we kwa shun vo we azahagbanda ya hela tiga alo tesin tioti tomsulo higeno ba yemi lovana mchimi maswen mchimi mawan ma mchimi mane makreto posu magan yake ka we ya ambila ya zayololo blana hachi ya tip television vana mi shaya mtomla kwala do aza hela ashilo bana ko tasol ne ka politics government and politics yo magani pishi ifate ofa government wesin alozan very nshi kapelo bagen ya kapine shin tonguza heminjo shin tonguza heminga shin wo gane ulukela pa alwe sope vanva yerin mako dido hita yo shin hityo yo ya tip television une sen kokoko nda ko wo hijira no tokra do mi sha ha hombe kapelo talu tipchi wo nengi ko via wesi revesi do kape government wesine alozan jine kapelo aza ya shelo wan ko alu bana ko amo active ufa amo asi active pishi klangagao ma amo atondo kumbu amba golozo amo na jiminchi klangaga ma amo na yana sotaze yana solum tem kapelo jira yani ba wan aya uzuwa kwa fanke ma kwa wanke kapelo jira na ha amo nga jiminchi ya tip television no ton wa shi hiden vanami kapelo jira na wa ashie joitive awelo ngwa zwanam kane mati na hela tsega yavene gan yavene silema ti kwamba o silema ba ya kitso wasu TV yao na do me sha TV television unenge yo welu ke bablu alame shibulu weli kitso ti rutesin choi tingi kwaya gura kama gbana yesemba we ne number hajinge jone ka vejela belu tesin ki kasi belu tesin ki ye unyongu posu nyongi wanzo ama ba tesi akaga pishi we tesiro wasinti belu nangi usilimamba kwala yaven la edo sidza heme hela ti sikurega sulovanti wa ti ayaveni ikyo yale apo am na jiji me oti momo kana bile lo amshin jime he na wo ka bevi hina ngachi sulovanti wa ti ayaveni ikyo yale avayo vero wanti wa ti kwa shako swaso kelenke toho makada va swasine eva ugen kai ba jide iya ide jide pocho mi ya ugen ya kai ba kandinya kwala hingilu tselen malemba ye pena agba yolo o champagne je kai to eduwa mi ke ya vena na Slovanti o tive mi siki hela ga sivane ya veni o pintunga ne kai ya veni e se tem he na ha ngba ne ese mba velu ki ya kwa kale ajile charge pa we fati o ton wale na ha yila situma he se la ma ve konzu ve shin
aluve chimini ya si tave yuanga ishami na ha ka ve ka viso wa ti shati television la sinave ya la ve duwe mi kaya veni o pintsunga jira sivane ya veni akao kase kayila kedzwa na siraika women affairs apo nenge kase kawelu hijiga jira kai zaidoga chi izayo kayo ba dunve hijiga nenge ya veni tome tip television lu vana ko akao kase so olun ajire kase ve nyo kegbendo heme kegbendo ye usolo kegbendo tom sule kegbendo penga aka kwishe kase kawe ma awasu maya wata wasichi ya chela tsega ke heme kira po za tiali gen kase ba heme mamba elim ka don ka pelu vo je he ba tese kase evelu heme sha vo ve za do ya unengi asembe semo ne kwango wasu ti Her Royal Majesty Professor Mrs. Felicia Hembadon ayate a vasia kase tiv bam man kase tiv ban ne kase ngoho wan shata tiv jiminchi dueyem tiali gen pa TV lu heya mamba elim bam ne sha gbashima kulangu solo ya vo jedzanzanjia kase hingi kase ma yo higen achiko kpenga buluweri ne kase ti bam la kako tito siki hela ti gasulu vane ya veni hwe uhigen negumani nenge ya angoma peon ayo hani do hi sha tyodzanzan do shinenga ha na ha kwa ne ese kambo wa ben bu yeme ke heme kwa fan pa se yo ka ko hu ayo kwa she ka ele sham lu talulu gumala ka duwene se o se na ha ti television eva ne ya veni hwe uhigen aka alu duwe ma alu kuma sham lu uma ilu yeme lala ti television lu va ne mina lu tesine vo she ne kane bayolo mi manado ya siki hela gasiva ne kwenga uwele kayila kezwa nasila eka business and entrepreneurship kai angoma peon msume masi wezo hakwa ne tsembele hacho unenge oti na jiji yewen ya tomna hi shikule kitie kapelu manenge talo higene ko champagne ka ko no bene mi kapelu jila na ha amnege ya vini tomne ka ya vini ewa situation mimi suluvana ya vini tesin wan gbane esi ti e ke to na la maniguma si se nge na lo wa ya shin ke ton sulo vluwele ne pa we fati o ton ya dana mi ke kaswa da guma kwara hingi nyale kule ni mgbe ugene mi pa angbane esi ti ngula have lahaga kwa ko nenge ko pengala kanzu ve cheka izami mapega hizami mapega make kai kwala wasiga ko nenge ngbane esimba ke tote ne ka ve volum hiji jo ka ve luhe zanzan kwala ka ba wasi ka pelu jela ya vini pengo wele ne unelu tesin ngbane esi ti shime wa hijiri penga shime wa tun hijiri penga na ha weka ve hi penga ya we zami sha lo kwala ba hingi ko umimi sha ya wona shesulu ba ne ya woni gene e abave yanjine inde hi yange ha ma shehi talu hi gene hijia ba hingi kpokpo akal za heme hine towasi akal za heme he ningi wasi akal za heme ku won kira pa sulu kula na kanga jiminchi bana mi ba talent yo tinya beka velu nenge shiungwa elu za vo ya simple je pa ya nenge kitalu ku to England kitalu ku won kira pa United States ve Israel we tatasha talu gane Iran ma Iran laga unenge ya kwa ilu ebawega masifeti ofanse kwa masifeti oga shi kwa gana kwa Tom ki mo ka wona une nongotia hachuku Nigeria na unenge ya kwa shunje yo pandege ya ilu ebawega masifega ko bawela ka ko dido kwa gana sulu werin ko abawne alolun kudzwa ti wesene kwa shikizwa nasara kapelu jera okay ihinde pasike gbani asiti pa zwa nasara ze achiku hamu na ngwa kapelu jera walone do na shesulu va ayawe negani ka timba kikyongo ki like a tip in the diaspora anga na esima gani mbaki talu gani pishi timba ji wewe timba ki Canada timba ki Ivory Coast timba ki Ghana timba ki Cameroon timba United Kingdom ba USA timba hamaji tasha wunchi na shi mtembe ke nguni nao shi vitima dove gao shi kai neve channel shi bebe euro aka ngaji minchi ya so ton aka ne vanamin na lamen fa eluve kijila hachi kudi lunja ikeneve kenya kiratega kape lojila siki hela tsega selo lamne wan gbane ba
tesin ve vo ajile ve ka ve wawe hata solon we so ke yana ya e ve lukito ho na ha pa o momo na yemen ke zende ve na hungre ya na nguga aka nga ve pa alu lame hen ve pa gbo ve wazwa ma ta wasu ti wo za we do ya na jijime ya ve la pa e do ti o ti mimi apeluvo ya ve ne gen silu emi kan do wa anyano nange higen ya ndo wa wa tawe hachuku changi kapeluvo o kana mayo na olonga ha na be ma na wa ga na wa ga o pere nyorun ki yo gen pa elu chan kai tave o gen pere nyorun ba ki ya wo kan bashiru chan na ha nange ngisela o tibe du egbe na hi yo asu na atema ma amgeri ashe gen ya pine nimde ne na ha kwala yanga ne wasi awasi ndo wa temble she gen ya o toza yo gen agama wa wangbanga kapelu na ma hingi ko tem yango babla yenyi ifa kapelu jira na sa hilaga ya bane ganin shi sulu emi sulu va to tibe mi ka tindi ki yilangule ka you and the law we ma tindi unenge ya biblo je pa kai yo hamba timi hachuku mbane kwa fan jena tindi ngu ma yo klamba kwa fan sha tindi nega bakla yene ka edo umayega ma tindi usi talu silu hene bapo si fon sha ka vo muna ki a hen chuku kunenge o gene te yanya una te yanya ngano gen pere va she to yela she te o gen na tindi pe wenda mo sha na ya kai pe tindi ne tave to yaku wanga shunenga hitati hen pe watindi ikae kwasa de tsa hi yagbemga kwasa va kuma weri ya iva nyaringe na ha na ina kwasla kla ayen ogengwe evunda kai momwe na halaga ima wani nama unengiga tindi ngusha kwane aprama ya mnajijime etewese attempt oje ka tindi eva mi hitati mo kwa samu yoje ati mo ko nengem lu hen na ha kwala yanga vesha yanga twala moka manfa me moka yihamba mahumba je kwete wese bawo na ha mokwa mfa na jijime ayange to ayo hike ukuma unenge kwala ya kamba utindi shin e kasi guma shi kuse shi hatindi ve za yuru ngese higen ya vani gani shi sulu va to tibe mi ya ka shi abautive gune ka face to face with to tive jenia to wesu tive His Royal Majesty o chiviri Professor James Otese Yozua Ayate CFR kanwe alo to ti wase mantelu ti shata shawon chi she kanwe lo president oji tamaye kapelu generation oji tamaye tima lam bo wolo ka vo a gbepe a hingi ti di hitati ya ka bo wolo ka ne bo solo ka bi nyoso e ka bi sa ka gane bi de ko ka gane ive vo ka sha zo to ti kaka ne nga adu ebe hingi kwae unenge ya yowe zwa ya ila mone bra TV shakwane bra TV yo na kone du ha television o TV ne no lamane ti o TV kila etengwe tu amiongo be ono na ha e magane ya unenge ya mapine shinto TV shun ya alamenjo shinto TV shun ya wozo hakwa jo shinto TV shun ya nguma jo ingini na ya to TV gwolun yin TV television no yila to ti wase ne to amionga vese no passen ti o ti kela vo e ka lo za hamin kita ti ya na jijime kwala one do ti o ti mimi pam na jijime ka ya mini hi hamo na tem ki yo na pa na lo ya ni lamene te wese jira kapelu jira ha we lo wa le wo ya du na ha shenu te wese tema ki studio ha ya ma ogbujeje ma one la we ne ta yo nge sha ko nzu we yum shin alu lamen we ga yum sha me la na ha ma we po ngwa kashame msu tioiti ulun avesi haya vene zane heme unenge shi dondon TV television sha humbe nidzo TV television sha Facebook nidzo avesi sha TikTok nidzo avesi sha Instagram kwa YouTube agili go lohongo TV television luemio ni soya nitinde loho sidzo ami unyo ka info@tvtelevision.com info@tvtv.com nitinde loho ha giri glana ha sedu ami senengisha mi shise ni sopa lune dodo sasho gene